whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ka hirihiri ki runga, ka hirihiri ki raro, ka hirihiri ki roto, ka hirihiri ki waho kia koutou e te iwi. Kia hirihiri mai anei a Taringa. E whakapaho atu ana i te pokapū o Taringa ki konei. Atu I konei te wānanga Aotearoa I te piki auahi o Taomutu. I te piki hirihiri o Taomutu. I te wā hoki o mahuru Māori, karau me kia mahuru Māori. Hua no anea mahuru Māori ko haukano ki te reo Māori ko Erica ka peke. Ai. Ka peke, that's a good way to put it. Ka peke, hiri, peke. Okay. Kia moe mai koutou, e whakahiri ana hau I au anō. Ai. Kua ai, engari e pai ana. Ai. Ka pai. Nō reira, kia huri ki te kiwa. And to my understanding, you have a kiwaha for us? Nā, I puta ake tēnei kiwaha. I te roki o mahara. Ne? I te roki o mahara. Nā, kōrero anō te rā mō ōrau mahara, ne? Te roki o mahara. Te roki o mahara. Ai. Ina pō, I whakarewati ai te whakamaoritanga o te puka o pounamu. Oh, cool. Nā weti ihi maira. Yeah. Ko hau te tahi o ngā kai whakamaori. Cool. Ko mātou, ko Ruth Smith, ko māua. Wow. Ko tāna, toko maha mātou. Yeah. I riro nā mātou tētahi upoko o te puka. Okay, I was going to say, how do you collaborate and do it together? Ai, no he kōrero anō tērā. Yeah. Kamutu I nā pohoki I whakanuiti ai tau tuarima e haere ana Kotahirau puka. Oh, is it? Ai, Oh, no rea, right. ina So pōten. that book was part of the Kotahirau puka. Ai. Oh, ka pai. Kamutu kei runga au I te puari. O Of course. Ai. Engari, hoi anō, ka whakarewatia te puka nā taku hoa, nā te kuratai aho te puka I karakia. Kamutu e rā, me tai ritenga o te pō I tua weti ki te oi tino weti a weti ina pō. I tū hare, I tū ko pāne, ai, I a tāhoi. Hoi anō, kamutu te rā, e rā whakahaere, ka noho ngā iwi ki te whakawhiti kōrero, ne? Yeah. Timo. Ki te wānanga. Ai, ki te wānanga, ki te... Ai, engari, e haere mai ana e tehi mea rātai puka, kia haina tia. Nā puka e mātou. Yeah. Ne? Ka tai mai koe, ko Jamie Roston, ka haere mai ki au, ka tono mai au ki te haina I taku upoko. Ka me mai ki au. Tēnā, homai he kupu whakaniko he kōrero rānei te tāka whakarau. I te mei whakarau, ka tuhi noiho au I taku ingoa. Ne? Kia mohia mai koutou, ko te upoko nāku I whakamaori, ko te upoko tuatahi o te rā puka, koutou e mohio ana, ko Nini Miro, ko he kēmu kāri. Oh, okay. Ne? Right. He kēmu kāri. So the first part of that book was about a card game. And that's the part you translated. Ai, ka mutu nāku I tono. Oh, you wanted that one. Ai, I kia pānea. Maku te rai whakamaori, I te mea, I hoki a nāku whakaaro ki aku kuia, ki aku whaia. Yeah. I au e ohi ana, e tamariki ana, e kaha tērā reanga o tērā wā, kaui nai ne. Ki te preikari. Manila, te poka, engari ko te Manila, te tino kēmu he kēmu whai moni. Wow, I haven't heard of that game. Ai, koia. Ka mohi o e tai, koutou taku whakapai, ngā mea awa pakeke. Nō reira, koena te horopaki ne, nō reira, ka pātai mai a Jamie ki ai, tuhi e kōrero, ka whakaro, hea te tai kōrero, ka whakaro ki te tai kōrero, I puta ake. Ka tuhi e au tēnei kōrero. Purutia he hai. Purutia he hai, ne. Koe rā te kōrero a ngā erere nei Wahanui I ngā... I te hunga preikari, ne. Nā, moe o ko te hai. He ace. Ai. I te nuinga o ngā kēmu atu I te uka,
ko te hae te kāri o runga. Ai. Ne, ka mutu, ka noho te hae he kupu whakarite mō tētahi toki. Ne, tētahi tangata wahine rānei. Ai. Ke ngā ki etahi kōrero rānei, ākei rānei, ne? Yeah. Nō reira, koe nei te kōrero a ngā kuia, i te kēmea, purutia he hai. Nā, ka haere te wā, ka timatau ki te whai kōrero. Ana e noho anau, i te taha o tētai oku pāpā, karanga pāpā, ko marerahi tēnei, Uncle Tabs, koe rata nei ngoa ki a mātou i te kāinga. Yeah. Nā, te kai mā ono pea o kutau. Okay. 16. So yeah, he taiohi. Taiohi, engari kua tīmata taku noho i te pae o te marae. Nā i tūau ki te whai kōrero. Whakaputau i aku mea katoa, ne? Iau e tū ana i te marae. Ka noho. Ka huri mai taku, ko ka mea mai kei. Pui, me maro ki te kōrero. O hea tera, purutia he hai. So, hold your races. Ai, ne. O ko tēnei kōrero tētahi, ne? Ne, kei a koe, tētahi rānei. Nō reira, ko te tikanga o te kōrero, kau e tuku i ngā mea pai katoa. Yeah. Ne, purutia etahi ki a koe. Yeah. Mo te tūpono, ne, ka tau mai he āhuatanga me whakamahi koe i taua hai. Ai. Ne, nā, he tauira tēnei, kia koutou. Kei te kōrero tia tonutia, te pōwhiri o te matatini, ana i whakahuatia au te ingo takuhua o te kuratai aho. Ai. Ana, ia mātou e noho ana i te tēneti, me ki i te pai whakaeke. Ana, ko nātu āhuatanga e puta nei i runga i te marae ne. Oeno, kai au, ko te kai kōrero tuatai. Tuatai, tuarua, tuatoru, tuawhāpea, ka rea te kuratai aho i tū. Ka huri mai tahi ki au, he mohi ono rātou he tino hoa mā ko te kuratai aho. Ka arere te kōrero, Yeah. Ka rea te kuratai aho. I whakatungia, ki a tau. Koea te hai. Ka re rātou i mārama, ne? Yeah. Ne? Hea gates, kare koe te mua ki te kōrero purutia he hai, ka re tonu rātou i mārama. Nā, ka puta ngā huatanga, ne? I runga i te marae, ka tua te kura. Yeah. Ana, koea te hai. Ai. Ka pai, nō reira, ki au he tauira pai tērā. Yeah. E ki tai koutou te tikanga o te kōrero nei. Kaua ki te whai kōrero anahe. Engari etahi atu horopaki. Ai. Ne, koia. Ne, ko nei pia. Kei roto koe tētahi whakataetai karaoke. Yeah. Ana kei a koe tō tino waiata ne, koe rā tō hai. Yeah. Engari purutia tērā. Yeah. Ne, whakamātau he etahi atu waiata. Ana. So don't go all blazing guns with your best one. Ai, he wātona me, purutia te hai, purutia he hai. Yeah. Koe rā, ko kiwa. So hold it and then, just in case you need to play it. Koe rā, ka mutu me mohio, mua whea kia pupuru, mua whea ka turaki, mua whea ka haere atu, mua whea ka noho. I wish I could join in on that. Are you doing that? You gotta know when to hold it. Know when to fall. Know when to walk away. When the dealing's done. Koe ia. Kau arawa e kau te I o moni. Ia koe I te tepu. Ara. I tupu au I te ao kāri. Nō reira, ka mutu, kau te mohi ana ki au. Pai tonu tērā ki muke. Hoi anō! Pai era kōrero katoa. Ai, ka mutu, e hangai ana tēnei ki wahaki, tēnei kaupapa ko te pū kōrero. Ngai Taringa, ka mutu ko tēnei pū kōrero e kōrero tia tonu tia ana. Koa kārete I mohi o kua ia, ne, Erica? Ka toko mā koutou kārepe mohi ana ki tēnei Kākā Wahanui. I tōna wā, engari, waro tonu nei, ana kōrero, ki roto I ngā taringa, o te hunga e whai ana I tēnei ahurea. Ara, I te whai kōrero, ana ko Kepa Ehau, tēnei. Kepa Ehau. No Ngāti Whakaue, no te arawa waka, ana he poroporoa. Damn, Kaurangi's not here. Ai, koea, well, I wāna nei hoki. Nā, he poroporoa ki tēnei, nā Kepa Ehau, tana huanga, ki tana karangamaha ki a Major Henry Vercoe. Major Henry Vercoe. So this
kōrero that we're going to listen to is the eulogy for Major Henry Vercoe. Nā, tētai me ke muha mai koutai nō reira I kapohia I rikoatahia tēnei I a Kepa e takoto ana I tana moenga I te hoipera. Oh, what? Nō reira I haere te reo irirangi o taua wā, kare mohana hea tēnei tau, engari I haere ki aia, kia rikoatahia tana reo, ka ātahi, ka mete ki te reo irirangi hei whakarongo mā te iwi. Nō reira he tohu te rā tuatahi, te mana o tēnei rangatira. Yeah. Kia haere te reo irirangi ki te hoipera. Yeah. Ne. Tuarua nā pūkenga whai kōrero. Right. Tua tōru, koenei kepe te me tuatahi ko tana aroha ki tēnei karanga maha ōna kua ngaro. Yeah, and he had that foresight that he just knew he needed to get there and capture his kōrero. Nō reira, ono miniti te ro o tēnei poroporo aki. I era atu Kākā Wahanui I whakarongo mātau e toru, toko toru I te rekoata Taringa ko tahi nei. I tēnei rā ko tahi anake. Ka pai. Ai, ko tēnei tangata tētai o ngā hai o te rāwā. Ne? Yeah. Ki te reo Māori, me te reo Pākehā. So we usually in these segments we'll listen to 2, 3, 4 maybe snippets, but today we're only going to listen to one, but break it up into different pieces. E rātu tangata e tūana I te marae. Yeah, true, ne? True. So engari tēnei, tana poroporaki, tana moenga. Ai. Ka mai? Yeah. Okay. Pai. Whakarongo, ana. From his sick bed in the Rotorua hospital early this morning, we recorded this tribute in Māori from his fellow tribesman and countryman, Kepa Ehau. E katanuku, e katanuku. E katanuku ko a te toka I te moana, e katanuku. Te pui o te alawa e, te takere o tomaka e hoa e, tiko kila, tahulila. Te pēa tūnu te kia tō te wakakata tō te hu e mohe ana koa ngā pūka nohi o mere mere. I mahiti nei te a te o te rangi kauariro. Ai reila e ho. Te kina o te malama te tihi o te maunga te mana o te tangata. Ka taupuki te waha ki raro taupuki. So, ko wai tira reo? Ko Kepa. Ai. Oh, okay. Ai, nō reira, ko te reo tērā o Kepa. Yeah. I kōrero ia kia Major Vercoe. Ai, engari I runga I te reo irirangi ne. Yeah. Koa e takoto ana te Major. Major ki tunoho pū. Oh. Ki te marae. Yeah. Ka rea ko Kepa kei te hoipera. Oh! Ai. Ko hina tore. Ai. Nō reira, me whakaaro tātou ne, tai anō o tātou ihu ka puta I te uruta I te rātou. Yeah. I te kora o tātou moa tātou tikanga I runga. This is giving me Porphyry Zoom vibes. Kuia! A nea Kepa Ehau, kare moio hea te tau. Kare moio hea te This tau. 1962? Koera pe, ai, tika tau, koera pe te tau, ai, mate rā, ai, kuia. Nō rea, tahi mano iurau ono te kau mārua. Te tau. Yeah. Ana tuku ana Kepa Ehau I tēnei poroporo aki atu I tana moenga I te hoipera ki tano. Right. When you were talking about it before, I thought you meant that he went to go visit Major Henry Vercoe in hospital before he passed away. But wow. Kao. So. O ko he au, ka reo mohe o kei whee e tokoto ana. Kao, ko he tangata ke. Motaku he te iwi. Engari meki, tangihi ana a meiha. Yeah. He nare Vercoe, ana, rere ana ngā kupu poroporo aki. Wow. Cool. Ka mutu ko te ahu o tana taki, anō nei, o he whai kōrero. Yeah. Hea e tau ngā kupu I rango nei koe, Erica? Oh, gosh.
Well, I remember he said taupoki. Ka pai. I was just more remembering the tone and how he was talking because I'm thinking, he's in the hospital talking to his friend. Kao. But no, this is making a whole lot of sense now. Yeah, because the way he was talking, the tone in which he was speaking of was like he was at the tangi and actually mourning for him on the marae. Yeah. E o e tangi tonu ana ia engari mā te reo irirangi. Nō reira koe ane e taonga kupu i rango ne au, te puhi o te arawa. He kupu whakarite, tērā. Yeah, te puhi. I thought a puhi was like more of a female. Pai tērā pātai. Ko tēnei puhi e kōrero tia nei, ko te puhirere o te waka. Yep. Those feathers on the back that hang from the taurapa. Beautiful. Whakamahi ai e o tātou mātua tūpuna tērā kia ngā te puhi o tainui. Te puhi o te arawa, te puhi o mātātua. Yeah, e pai so ana, you can hāngai it to whichever waka that person's from. Tērā, Yeah. Te whakaeke a te atairingi kāhu, te ariki nui te atairingi kāhu ki rungo wai o matatini ki te tahirau tau o Poraurangi. Kāre a Ngāti Porau e kā whakamahi te kupu kuini. Yeah. Engari, ara e tehi, whae makrachi, pai ki aia. Haere mai e te kuini. Engari e tahi atu. Ana, i rongo au i a rātau i te, ko te tau i ngā warutakau. Hoi anō, ko tēte o ngā kōrero ki aia. Haere mai e ata, haere mai te uri o Poraurangi, haere mai te puhi o tainui. Cool. Nā, he momo. Okay. Ka mutu ki te tangata. Nō reira, e pai ana ki te hunga ora, me te hunga mate, i tēnei horopaki, ki te hunga mate. Engari, e pai ana hoki ki te hunga ora, engari, me tika tērā tangata, a rā tōna mana, i nā tōna tapu e rāhuatanga katoa. Yeah. Karano kia rongo i tērā te puhi o tainui, o te puhi o waiake, i tētai horopaki hui tangata ora nei. Yeah. Atu i tērā. Well, one kōrero that I've heard is that those rau, do you just call it the puhi on the waka? Puhirere. The puhirere is that when Matariki comes around and picks everyone up to jump on the waka, skips them up in the net, is that they get hung from tautoru, that middle star in the handle of, the pot and the handle, because that one's actually, if you look at it, it's actually reddish. And that's a kōrero I've heard that they get hung off the back there in the puhirere and become stars. Ko tēte atu kōrero mo tērā wāhanga, nā hotiro tēnei kōrero ki au, mo te whakatere waka, he mahi tā taua puhirere. Okay. Oh, because they'll sort of go on the... Koea. On the Nō reira, ki te huri rawa te waka, ka mohe o te kai whakatere ne, me kāre te puhirere huri, ka kitea, kei te pēnei te waka engari, kei te pēnei te kariko te ki te akuringa. Like, when you're backing up a trailer and it's like, does that, whatever it's called. Yep. Nā, kua rere ke te huarahi o te waka ne. Nō reira, koe rā tohu e rā ne, ki te puhi. Nō reira tērā kōrero. So if the waka, if they're trying to turn it, but the puhirere is going off, is staying or going off on its own tangent on the kahu o te wai. Kahu o te wai, ai. Then got to change the direction. I reira no e tahi o ana kōrero e pāna ki te waka, te takere o te waka. Ana, ko te wāhanga o raro tērā o te waka, te takere o te waka. Kua taupoki, kua tīkoki, ne? Tīkoki. Koe rā kōrero katoa e kōrero ana mo te raru, e kōrero ana mo te... ko tana pauri tēnei, ne? Ko te iwi kua raru. Anō nei kua tahuri te waka kua mate te rangatira, ne? Yeah. Oh, cool. That's so cool how he made all of his mihi about the different attributes of a waka. And te o ngā kupu i kapohe e taku taringa, ko te koua. Okay. Nō reira ka mea koua riro te me. Ko te koua, heri te ki te kua. Ko te koua heri te ki te kua. Engari, i roto i te reo o kawa. Te nui ngō te wā, ka rangona i ngā mō tētea. Koua. Koua. Ka o u a. Koua. Ka o. Koua. Heri te ki te koua riro koe. Ka kia koua riro koe.
I te no te kuariro koe. Yeah. Kouariro koe. Cool. Ai. Nei. That's cool. Me nei te hai. Engari he nui wana hai tēnei kōrero. Ka pai. Ai, haere tonu e hoa. Cool. Haere hoa. Ko hoi kia koe te hoi pai. Ko makia koe te o mama. Haere ala ere mai rei te rangi te pōhiri mō. Haere mai e te unga whakapai a tōku matua. No hoi a te ranga tira te ranga te rangi. Pōtai a te klau no te ora. Ko tino a te hokarita mō. No te oloko hanga o mai la no te ao. Mā tōku i āno koe, mā kumia, e apakura. E ta mā puta ki no i te pōhohonu. Peke ki hora whai a e koe ko te hapai ngā tau i tō nuinga. Pewhi o whakaro I nei, Erica? Well, I heard him mention something about the orokohanga o te ao. And I heard him mention that, I don't know who, someone was waiting for him. That was before the orokohanga part. And then, one part that was quite nice was haere ki te pō hohonu, going into that deep night. I rongo hoki koe te Kākā kia, ko te mā awai ake, koe e apakura. Oh yeah, I heard the apakura. Ai, ko tana wahine pē tērā, ne? E whakaro anai ko tana wahine tērā, te apakura. Yeah, to apakura, that's to like tangi and mourn, is it? Ai, e waiata, te nuingo ngā apakura nā te wahine. Oh, okay. Ai, ka mutu ka puta ki runga tonu I te tūpāpaku. Oh, okay. Ai, ka puta tonu I runga I te tūpāpaku I te wā e tokotoana te tūpāpaku. Yeah. Ai, koe rā te apakura. So, Nō reira, he momo waiata. ai, Yeah. he waiata, engari ka puta. He comes out of sorrow, I Ai, guess. I mua tonu I te tūpāpaku, ne? Yeah. Ko etahi waiata tangi, Sometimes more of a remembrance. etahi wā kua ngaroke, ne? Yeah. Ka puta mai he waiata. Yeah. Me pono au, e wānanga tonu ana I te rerenga kētanga o te waiatatangi I te apakura. Engari ngā tauira, kua ki te au, koe ne te tauira, I te me ētahi waiatatangi I tawhiti. Kāre tai tērā tangata ki te takotoranga ka puta tana waiatatangi. Right, yeah. Nō reira, tērā. He tāhua ki au tērā kōrero mātō wahine, kia ki atu au wahine, koe e apakura. Ai. Okay, cool. En koe tai rerenga I te tīmatanga o tēnei wahanga tuarua, kua whakamahi e tahi āhuatanga o te aohou, ka mea kua whawhaitia e koe te whawhai pai, Yeah. kua omatia e koe te omangaro, Yeah. ne, nō reira, tērā kōrero tērā. Done the hard fight, he's ran the long race. Ai, ko tētahi mo te krauna, ka kōrero ia mo te pōtaia te krauna o te ora. Nā, kua uru mai ngā kōrero karaiti ana, ne? Oh, okay. E roto I tērā wāhanga, te krauna o te ora, e kōrero ana mo te... Oh, the wreath thing. Well, te krauna, anei tāku, e whakarongo anau, ka wānanga. Okay. Ai, ana, e whakaro anau I hukaraiti, e ai ki te whakapono karaiti ana, ko ia te whakahere o te ao. Okay. Te ika, ne, ka mate te karaiti ka ora te tangata. Yeah. Ne, koe nei te kōrero, ne? Yeah. I te karaiti ana. Yeah. Ko te krauna o te ora, na e kōrero ana mo te krauna I mau ai te karaiti aua. Ai, Okay. te krauna taraongaonga. Taronga. Ai, taraongaonga. That reef barb thing. Ai, ne, o tērā The whakaro. thorny one. Yeah. Ai, koia. Oh, okay. Koia. I te mea kāre nā Romana I whakai koia hei kingi, ne? Yeah. Ei rā kōrero. Nō reira, kia ki te koutou, he nui ngā whakāhua, Yeah. ngā whakaro, ka tuituia e te pū kōrero ki roto I tāna kōrero. Yes. Ne. So he's woven us a beautiful picture. Engari,
Ai, tika tau, kua peitahi e tana pikitia pai. Right. Engari, me kare koe whakaako ki ngā tai o te pikitia, kare koe kite I te atahu o te pikitia. Yeah, so if you haven't learnt about the colours or what he's referring to, then you don't actually understand how beautiful it is. Yeah. Koe nā. Ana koe nei te āhuatanga e trai ana, e ngana ana, tātou te whakahoki mai. Yeah. Kia kite anō, kia kite, kia rongo tātou I te atāhua. Yeah. No reira, he wahanga poto tērā. Kātai ia ka huri, kare maua e prai te katoa I te mea. Koe ne te krewa, ka tiki nāke e ia tētahi o ngā waiata a Ngāti Pikiao. Taku wai mari, tupu au I tērā iwi. Ana, I au e whakarongo ana ki aia, ka whakare. E whakamahi ana ia I tētahi o arātau. Yeah. Mō tētea e tama putakino. Oh, okay. Engari, e hāngai ana I te mea ko etahi wāhanga o tērā waiata, tuatahi no Ngāti Pikiao tēnei tangata. Major Vercoe, Ngāti Pikiao. No reira, tēnei waiata no Ngāti Pikiao, tērā waiata e kōrero na mo etahi pakanga. Yeah, and obviously he's a major. Ai, So- no reira, koe kei reira te hāngai. Yeah. No reira, koe nā anō te koi, te mārama, o te pūkōrero ki te whakamahi I ngā āhuatanga. Yeah. Ātāhua I tana kōrero. Ngā āhuatanga, ko ngā āhuatanga pēnei te motete, pēnei te whakatauki, pēnei te kupu whakarite. Yeah. He tui. Yeah. Yeah. Like you said, it just shows off how skilled he is if he can pick out bits from the waiata that relate to Major Vercoe. Wow, kā kōrero ia I te katoa. What? He's going to say the whole Ai, waiata? Oh, kā okay. kōrero ia I te katoa. Not nā. just some of it. Koe Not just some of it, all of it. Koe nā. Engari purute he hai. Engari purute he hai. Engari he ua tērā. It's as if, could have been as if that waiata was written for Major Vercoe then. Ka mutu, ai, o koere te tohunga, I mahu e au te rātu iwi o nā. Ko te arawa. Engari ka ki tonu tērā iwi he iwi rātou. Yeah. No rea ko Ngāti tara whai anō, tētai o nā iwi. Ana ko Ngāti Vercoe. Nā, I whakaingoatia ia ki a Kepa te rangi hiwi nui. Ana, no whanganui tēnei rangatira, ta nei ko Major Kemp. Okay. Engari ko tana ingo Māori ko te Kepa te rangi hiwi nui, I whai a Kepa te rangi hiwi nui I a te kōti. Oh. Koe nei te hoariri o te kōti. Yeah. Ne? Ko ngā mātua o Kepa Ehau, ko Kepa Ehau I whānau mai ko nei. Oh. O kau e ko nei. I tētai atu pī ki taone, I Otorohanga. Oh, okay. Yeah. I te wā, e noho ana o na mātua I te taha o te matua tangata o te kōti ki konei. Oh. Ai. No reira, ka ki te koe, he hanga meheme pērā te whakatupuria o Kepa I nā tana moheo ki ngā kōrero a mea. Nā, mo tētahi wā, ka haere ki whanganui ana ka whakaingoatia ia e tērā iwi hei whakamahara ia te rangi hiwi nui ki te ingoa o Kepa. So what? Ko te rangi hiwi nui, te hoariri he's that o... hoariri o te kōti. Ai, tuhi au etahi kōrero I konei, taiwa. Okay. I ae tamariki ana, I tuku e ia ki anoho ki whanganui. Okay. Ahua iwa tau ia e noho ana ki reira. Ana I ae reira, I tukua e te whānau me te kiingi, te tau ngati no whānau reira, te ingoa o taitoko te rangi hiwi nui e whakamahara nei ia te Kepa te rangi hiwi nui. Nā ko Major Kemp tēnei. Yeah. Ne? What? So they sort of Ai. placed that name upon him? Ai, ana kariro I aia te ingoa Kepa. Oh, man. Ai. Okay. Ai. Right. Ai, engari I konei, ai, ko tētai taha I whawhai ki a, ai, he rau e koutou, haere ki te kimi ngā kōrero Kepa Ehau. Okay. Ai, no reira ki au, ke reira anō e tahi āhuatanga I pā ki tana ao, ia e tupu ana, I pakari ai ia, hei Kākā Wahanui. Ne, e hara te tangata I te mautere. Koera te kōrero a te makai. You said to search further than the... Yeah, cool. No reira, koera tērā kōrero. Apai. Ka pai. Taku koti hono I te nohanga kōrero, I raro I olua.
Ku he koa ko te mātāwaka I te nui ati kawa. Wai hoki hangana he taru waka nui. Whakamau te titiro ngā motu hokatere I waho I te moana. Pine ngā hatu ka kite a mai koe e tō nuinga. Tangi te pōhiri koe kuru pounamu, nā māua kai tohe noa. Taku to mai te whakahāngia e o ana tāngata. Takai te ruku I te nōhanga tahi. Me he ta pairu ariki wahine pe a koe e whiua ki te tō. Mā te huri nui ki a pūrua I te mai a orete. Mā te kahu koa he whale haunga I a tāua. Moe a pōtia noho ana I te raro no rangiti. I hia ana ko hinei tūlamu. Mā tau e taki I te ara I maunga tautari. Kauaka haiputa ke ponai a tonutia te whale I a pakake. E rere tōringa ko mala mai herea te puhi o mōtai. Māro tonu atu I te au e heke I raro waiho. E kimi anai te huanga I tō tupuna me ko pare waha. Tapi ko te henua I te haerenga ko re rei au. Hoki mai ko nā, kia putarawa koe ki rangi a honu. Ui ai ko nā whakahua atu I hara mai au ki atu palahaki. Ngā uri whiua ki te rangi I a te kanawa I a wela wela. Mā te hika koe rāwiri te kakao tō waera. Hoki nui mai ana koe kia hau nai. Taku pī kahurangi he whakatau taringa kai o korobu. E kore hoki koe e wai hoi kone. Me hiu ki te muri, mahi nei rutua. Te puhi o te ala. Taka te tāpui no tama, ko te ho o te raki. Aere, aere, aere. Ana, koira te roanga o te waiata. Yep, the waiata that we talked about, yep. I whakauru e roto I tana poroporo aki. Nā ki te wānanga tāua I tērā u. Ka kotai wiki tāua I kone. I'm sure there's people out there who will want to know. Engari, kia tīpako hea tētai rārangi ne o te waiata. You've got a whole, got a pūtia he hai. Ai, I roto tētai o ngā rerenga, I rongo au I te puhi o mōtai. Yes, I heard that too. Ai, no reira he tino kōrero tērā ki ngā uri o mōtai tangata rau. Hoi no tērā te waiata e te iwi, I roto I tana kōrero ne, engari I taki na ano ne he kōrero. Ana kia whakarongo tātai ki te wahanga whakamutinga. Tapiko te henua I te haerenga, ko re rei au. Ka noho Pikiao, ka noho I a rei au, uri o hoturua. Kia puta ki waho, ko heke maru he tāne. Nā heke maru ko mahuta he tāne. Nā mahuta ko ue rāta he tāne. Nā ue rāta o tapua he tāne. Nā tapua ko te putu he tāne. Nā tāwhia, nā te putu ko tāwhia arangi he tāne. Nā tāwhia arangi ko tuata he tāne. Nā tuata ko te rauanganga he tāne. Nā te rauanganga ko pōtatau he tāne. Nā pōtatau ko tāwhiao he tāne. Nā tāwhiao ko mahuta he tāne. Nā mahuta ko te rata he tāne. Nā te rata o kingi koroki e noho maila ko tātā o mōtu. Ko I nei te honui o tēnei te. Haere hoi. Haere kai te tangi te motu ki a koe. Aotearoa. Aotearoa. Te rerenga wairua ki Wahanui Atara. Tiki rau ki motu rau, tēnā koutou katoa. Kākau tāua I te au rau koa, kāwhiti tāua ki te waipaunani. Wakapuaka ki ruapuka. Akaloa ki hokitika, tēnā koutou katoa. Kākau tātau I te au o kupa. Tō tātau matua ki a māka topi. Kira kiura. Tēnā koutou katoa. Kākau tātau I te mona nui ākiwa. Tō o tātau matua. Kia mau I pōmare I te mōriu. I whare kauri. Tēnā koutou katoa. Ngā pare kawa, ngā alupā o te hunga ko mati. Me mai tangi mai kēnei pare kawa. Kēnei mōrehu. Kēnei alupā o te hunga ko mati. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Ka pai. No reira. Ka puhi anō e ia, tētahi wāhanga o te waiata, ka taki i te whakapapa o Kingi Koroki. Ia Pikiao. Ai. Alright. Nā Ia Pikiao tainua kia Kingi Koroki koia te kingi o te rā wā. Koine te tau ono te kaumārua, ona ka matea koroki te tau 1900 ono te kaumā ono. Ai, no reira, tērā. Ka tai ia ka huri haere i te motu, ne? Ka whakahuatia e ia. Taringa. Ka mutu i rongo koe? Yes, so I heard him say wakapuaka, which is where my partner's whānau are from. Ai. Yeah. And ka whakahua kari mau i au ngā ingoa, engari te ahua nei koe nā ngā rangatiro o tērā wā. Ka whakahua i etahi ingoa, koe rā nā rangatiro e rā. Yeah, Maui Pōmare, I heard him mention him. Koe rā rānei ngā rangatira i te kōrotia tonutia. Engari i kōrere Aotearoa, te waipu namu. Ne? Yeah, that's a good point. Yeah. Tēnā koe te ngai tahu. Moe au koe tai kare whakai ana, kia Aotearoa katoa. Yeah. Ai, no reira, kuira tana kōrero. Ne? Ko te Kākā Wahanui tēnei, e kōrero ati nei i tana te moenga. Te hoi pera. Yeah. There you go with whānau. People were doing Zoom poroaki well before. Ai, koia. Well before COVID. Ka mutu, me pirangi ana kouta ki te whakarongo ki e tai atu ana kōrero kei ngā taonga e tehi. I he au, kari tae au te katoa ngā kōrero mo Kepa, te kōrero i konei, no reira haere ki te ara, kei reira no e tahi kōrero mo Kepa Ehau. Ka pai. Ka mutu i whakaputaina, te tai puka mōna. Oh, cool. I ngā taura. Yeah. Engari, mo te wāroa, rima te kautau ko atu pea koea te pūkōrero matua ka haere mai ana he roera. So he was a lawyer? He roia tērā. Engari meheme ka haere mai he roera. Roera. Ngā roera, ne? Yeah, royal. Ka tai ngā roera ki Tārawa ko Kepa te kaiwhakawhitireo. Ana ko tētai o ngā whai kōrero i rongo rāhau. Ka rau moe ana kōwai e whai kōrero ana i te marae, engari ko Kepa te kaiwhakapākehā, o kaiwhakawhitireo. Ka whai kōrero te tangata, ka tai a Kepa ka kōrero, i runga i te marae. Ki te reo Pākehā? What? Ai, engari e whakapākehā ana ia i te whai kōrero, te korau ai tu ana i te marae. Okay. Ai, rereke. Oh, wow. Wow. So we get to stand and translate on the spot this other person's whaikōrero for the royal family. O koe, i ngā manuhiri, ngā manuhiri tuarangi, ko te, ko ngā, So did he stand as if he was on the pie, or? O i whakaritea he tuku oro. Oh, yeah. Ka whakapake i ngā kōrero. Wow. Ana ka whai kōrero a Kepa, anei e whai kōrero tonu nei, o mihi nei te tana moenga, engari, i te whai kōrero tonu ia i tana turuira. Yeah. Oh, wow. Ia e korua nei ka whai kōrero tonu atu ia i tana turuira. Wow. Ko ia te rai haere ki te whānapa nui, ki a mihi ko tukutuku. Oh, wow. Ai, i haere ki te tangi. Ki aia, i te tangihanga. Nāna ngā kōrero whakahoki. Is he the one who... Taku mōhio ai. Yeah. Oh. Ai. Oh, yeah. Ka mea, ka tai ki te wā, he kōrero anō te ara te iwi. Engari ka tai pīrangi ki a nehua a mihi ko tukutuku, ne ka mea kao, ka re anō a te arawa ki a tai mai. Ne, ka whanga te whānau, te hapu ki a tai a te arawa. I mua i te nehunga o mihi ko tukutuku. Ai, koe te kai kōrero, te pū kōrero. He reke te kai kōrero, i te pū kōrero. He piki ake, te mana. Ai, te mana, te mōhiotanga, te mārama, e rāhuatanga katoa. Ana, koe nā taku kōrero, ki te hunga ka whai, te whai kōrero, ka meu ki a rātau. Tēnā, mau anō tēnei pātai, mātō ngā kau tēnei pātai whakautu. Pīrangi ana koe kia tū hei kai kōrero, e pīrangi ana rane kia tū hei pū kōrero. Whakataungia tērā ka kite tō huarahi. Yeah. So do you just want to stand as a
representative, or do you want to represent? Koe rā tō whakapākeatanga, nō reira kare e whakahi tērā. Engari tika, koea. Nō reira koe nei tēnei pū kōrero, I nui wana hai, engari I purutia tonutia he hai, e te iwi, e mihi tonu ana ki ngā taonga, e pupuru nei e nei taonga. O tira ki ngā iwi o Aotearoa, ki Ngāti Whakaue, ki a Ngāti Tarawhai, engari ki ana mokopuna, I te me e kite anau, koutou e hoa ma, e whakarongo ana ki a Taringa, e kite anau I ona pūmanawa I roto I a koutou, me taku whakapono, e mene ana te korua I a koutou mahi. Nō reira, nōku te, waimari ana māua, te tiri I ngā kōrero o tēnei pū kōrero Kākā Wahanui, hei whakarongo mā koutou ngai Taringa. Yes. Oh, man. Ai, ana. Luckily I've got you here to explain to me how amazing this guy was. Kia ora. Kia ora. I te mea ko Ngāti Whakaue, tētahi o nā iwi, ka tahuri ki te waiata o te wiki. Nā, te kapahaka o Ngāti Whakaue. Ko te waiata ko e tā rāpata. E tā rāpata ka mutu I tēnei wā, kei I tāria rāpata, korobom, ko ia te morehu o te 28 o te hoko whitu. Tū, ana kei reira Ngāti Whakaue, e tai o Ngāti Whakaue tēnei wā I tana taha, e huri ana rātou I ngā wai I hingahingai, ngā koraua I te rā whawhai. Nō reira, ai he waiata whakamihi tēnei, engari, e mihi ake ana ki aia I ana mahi o tira rātou. Anei tātou e whawhai nei, e tohe nei kia ora tō tātou. Reo mea tātou tikanga. Whakarongo mai. Koropom! Anai ana tō kapa! Anai ana tō waiata! Tēnā! Whakarongo mai! Takoto!
Ngāti Vercoe at Matatini. Oh, they were up there. I was so glad they came second. Anyway, that was a good kōrero. I could see how much you were enjoying it because, you know, before we started, kua ngenge koe. Engari e nāia nei. Ai. Kua piki tō heiko. Kua piki rawa. Engari me muti pai noe ho, engari e mui taku heke. You're on the day. Engari e mihi ake ana, tēnā tāua e te tuahine. Pupuru nei te Māori. I o tā oho e ngaro nei te rā nei. Engari e pai ana, kei ko nei tāua. Me ngā mihi ki a koutou, te māngai pāho. See, we're pupuritia he hai. We're saving Snowy and Kari for when we need them. He tino mihi tērā. He tino mihi. Nō reira, e mihi ake ana e te iwi. E purutia he hai. Engari e nohoro mai rā i runga i ngā āhuatanga o te wā, i raro i ngā tauwhirotanga te manātua. Tēnā rā kua te katoa. Hei kona! Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.